ちは、ナマステ。これからネパールサーザーサマーズの時間になりましたので、ネパールから4名様はこちらはダンスします。さまざまネパールはさまざまな文化のダンスあるから、今日は4種類のダンスはやりますので、皆さん楽しみにしてください。最初はすすみちゃんお願いします。हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा, हे हिजो राति तिमीलाई देखे सपनीमा, कस्तो संजोग भेट भयो आजै विपनीमा। धर्म ढाकेको छैन मैले तिम्रै कसम खाए, भेट्ने पनि नडाँडा काटेर माए, सोह्र मायालु भेट्ने पनि नडाँडा काटेर
どうですか、ススピさんのネパールの分野の踊り、皆さん。次はサンビさん、はい、どうぞ。どうもありがとうございました。サンミさんに。次は3番目踊りは
サンギータ・パラジュリさん、どうぞよろしくお願いします。मनको माया हजुरको कहिले पाउने हो मनको माया हजुरको कहिले पाउने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी जाँदा कहिले घुम्ने हो डुङ्गा चढी जाँदा कहिले घुम्ने हो कति मिठो शीतल हजुर हिमाल छायाको कति मिठो शीतल हजुर हिमाल छायाको कति मिठो भोक प्यास ज्यानकै मायाको कति मिठो भोक प्यास ज्यानकै मायाको मुख उज्यालो हजुरको कहिले हुने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो खाँदै कुरा थाँदै होइन लगाई हालौँ टुङ्गो खाँदै कुरा थाँदै होइन लगाई हालौँ टुङ्गो हाम्रै माया साबित गरौँ एउटा कोसे ढुङ्गो हाम्रै माया साबित गरौँ एउटा कोसे ढुङ्गो भजन मात्रै हजुरको कति गाउने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो मनको माया हजुरको कहिले पाउने हो मनको माया हजुरको कहिले पाउने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने हो हुम्ला जुम्ला गाडीमा कहिले जाने हो डुङ्गा चढी राँदा कहिले घुम्ने होどうですかね、皆さん。ネパールのこの踊り、楽しかったですか？最後の歌4曲目。
ススミツナルさん、私たちは日本で団体ネパールサージャサマージャパン、その団体で日本の役場で連携していろんな活動をやっておりますので、観光協会、大泉観光協会のお願いで今日はこのベイシャのいいことにネパールのこの踊りは店に来たので、皆さんの楽しみのためにこの踊りはまだまだ続きますのでよろしくお願いします。はい、どうぞ、すすみしなさん。
れでネパールのこの踊りは終了しますので、ありがとうございました。